Oke guys, kita tunggu tuh yang ditunggu-tunggu oleh orang sorangan sih guys. Yuk, ini yang aneh sih guys. Yuk, calincing yuk. Bener, oh ya. Sana guys. Memang langka guys. Ese. Ngaruh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Si Borgom. Asli ya Madi Kebon. Mantap Mantap, sekali mantap. guys. Aduh. Kali ini mukbang apa nih Bang Ikon? Mukbang biasa rujakan ala Sunda. Mantap iya, sekali. Coba perkenalkan apa-apa aja nih. Biasa yang pertama ini yang paling atas. Ieu teh papaya. Pengen pindah tempat ya. Udah biarin pengen aja cepet-cepet di situ. dimakan. Ah, Ini teh papaya. Terus Papaya anu paling populer. Terus aya Dan anu jarang aya nama jarang dipetis. Soalnya buahna langka. Nah, entah kira-kira nu mana coba ieu? Yo. Tah. Ieu naon ieu? Saha nu nyaho? Wah asik. Ieu teh bakal uruy pokona mah. Eta teh ngaranna calincang. Lencangku. Calincing di urang mah mun cara bahasa ieu mah bahasa naonnya aya deui pan beda-beda sebenarnya. Setiap daerah pasti beda guys ya. Di urang mah ieu ngaranna calincing. Oke. Dan ditemanan lagi ini. Kita nggak ada mangga. Nggak ada mangga ya. Jadi ditemaninya ini pakel. Babaturan mangga. Pakel di urang mah pakel. Saudara tapi lamun geus kolot gede mah ieu asak jadina naon? Naonnya kudu nama geus asak teh pakel soalna pakel. Lamun leutik. Jadi dibalik bener. Dibalik. Jadi teh limus guys di urang mah buahna buah limus. Kolotna limus. Jadi limus. Aya leutikna biasa ini ada belimbing juga. Nah, ini belimbing yang gede. Ini kan biasa namanya belimbing sayur bilangnya guys ya kalau di tempat yang lain. Oke. Dan ini buat menetralisirkan segala buah di sini guys. Itu adalah buah madu nanas. Madu nanas. Jadi dibalik. Apa nanas? Jadi madu adina nanas. Nanas madu. Jadi nanas madu pokoknya nama eta. Nanas madu guys. Pasti geus nyarah we lah. Jadi ada satu nih nyempil guys, yaitu daun naon eta teh? Daun coba yang tahu ini. Daun harga. Harga. Oh pakai harga. Sugan teh harga. Eta mah tuh dijualan. Dijualan jadinya. Guys, oke. Harga ini yang buat hamil orang-orang ini apa? Ibu-ibu hamil biasanya guys ya. Yang sedang mengandung. Saya akan coba ini kayak saya lihat di video-video Cina guys ini ada dicoel jeung sambal enak tuh nih guys ya. Saya pernah nyobaan kan. Oke guys. Ya ini satu lagi jambu guys, jambu merah. Gak pernah kelewat kalau jambu itu. Mantap sekali guys, ini emang gak gagal. Oke, udah lah ya. Udah. Wah, satu lagi ini yang spesial Sundanya guys. Apa itu guys? Kita coba ini. Apa ini, ada apa ini? Hewan sekali. Ungger pokoknya guys. Tongtolang alias gori, tapi ini pentilnya pisan guys. Tapi buat dicoba kita rujak coel guys ya. Kirain teh sama calincing pada mah beda guys ya. Oke. Sebelumnya dihabek semua guys, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys. Oke, berdoa kita mulai. Oke. Sok dilanjut. Pertama. Arek ya. Cobaan nih guys. Naon eta teh teh? Tongtolang guys, di sambal pokoknya nama dirujak. Pakai trok gitu nih. Kumaha eta rasana eta? Saya mah jujur can pernah. Kesed. Aduh. Kesed guys. Kira-kira datangnya. Kudu ngadari ya dua guys. PR guys. Challenge. Nanti dinetralisirkan aja sama buah yang lain. Siap. Ini agak keset guys, tapi enak sih. Enak. Lebih enaknya aja. Nggak teh.
Dibebek. Bebek. Eta kalau dibebek mah udah pasti enak. Dicampur-campur. Enak guys, saya nyoba naonnya ya. Sok aya coba. Ieu dileg-leg na teh rada Kunaon? hese teh guys. Ada hese. Pokoknya ieu naon guys tadi guys? Papakel. Sok. Tapi ngora tapi Pak. Dipikir teh lamun. Keureut heula tuh, Pak. Keureut teh. Beng pinahin. Karasa Karasa. ngegreges na eta guys coba lemah lidah. ASMR na kadenge. ASMR. Guys, orang cobaan guys. Guys, suapan pertama guys. Ay. Kosno guys. Hese guys. Lihat ya. Lihat. Padahal buah seger tapi lihat guys. Aduh, orang ada lah ya. Yang guys. Iya mangga. Samangka. Lamun di Jawa mah ieu teh. Naon? Cau. Pisang. Heeh. Jauh di orang mah jauh teh Cau. dolog. Ya guys ya. Mantap ya. Nah. Jadi rasanya wow. Itu yang loba. Yang itu hewan-hewan yang enggak Diundang. Mantap ya guys, bener sama lagi ajib. Nikmat mah. Gedangnya ada asak. Ada asap. Nu asak nu ngeunah cenah lain. Aduh, guys. Mantap. Cobaan jambu guys. Biasa ya favorit guys. Ajib. Ajib pokoknya mah. Nah, bagi tilu. Bagi dua weh lah. Guys ya, enak mangga. Mangga wae. Itu jambu. Di Indonesia tuh banyak sekali jenis-jenis jambu guys ya. Guys. Contohnya ini salah satunya ya. Ulah pahili guys. Gitu ngaranna jambu monyet leh. Lain. Naon itu? Jambu kebo. Nah, kita sebut jambu monyetnya. Sok didangan monyet. Guys. Kacau. Parah tuh. Pas nama Kita mereka. nu merengaran kacau sama nama guys. Pas nama Ijid ka monyet eta. Ijid aja ka monyet. Didaharan ku monyet tapi kurang didahar. Oleh tambah jelas teh. Ajib. Nah. Bisa nih mah. Nah. Lajitnya. Macam ngasan pakai. Coba dia pesona orang keret teh emang asa gede teh. Lihat mang. Tuh ya. Kudu sekaligus eta mah. Hawap. Leg-leg we ulah dikunyah. Kudu digelong. Kudu digalau. Yes, ya. Coba ya. Ya. Ya guys. Lihat guys. Tapi rasa nama mantep guys, moal eleh. Mangga ge hampir sama jeung mangga, cuman lihat doang. Lihat doang Mas Ajib. Tapi ngeunah ieu bener Ajib. Nah ya. Teu gagal. Urang aing ngasaan nu ieu nu rada kolot-kolot. Cau kolot guys. Mantap. Cobaan. Guys. Moronyoy guys ya. Oke guys, kita tunggu tuh yang ditunggu-tunggu oleh orang sorangan sih guys ya. Ini yang aneh sih guys. Yuk, calincing yuk. Bener. Ayo. Sana guys. Memang wis langka guys. Ese. Ngaruh guys. Canya dahar ge. Yang ngaruh ngomong dahar. Kumaha.
Asum asli guys. Okay. Asumna hampir sama jeung buah pala guys yuk. Aji pokoknya mah tapi pala mah kamari urang dengan dahar, ieu mah kudu ngandahar guys. Iya asem aya asem gurihan gitu guys. Bedana. Oh. Kesan di plakna bari make ieu sasa jadi gurih. Tuh guys, urang eksaan guys. Ajib asem. Nah. Guys. Apa ngejruat guys, mantap sekali. Mantap bener-bener. Mantap. Bikin lagi guys. Ya. Mantap. Beh kapalang asyumna guys. Ajib ieu mah. Jadi komen pisan nu resep asem. Rekomendasi naon deui? Rekomen enggak ya di bawah. Lah kesannya guys ya. Biasa ya di kebun. Di lain di lalab. Oh, Biasa di lalab ya guys, tapi orang ini nyobaan di naon itu di coel itu sambal dia. Rujak. Coel guys. Alhamdulillah, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Biasa aja. Cuman hampir sama sintrong di orang mana? Jamolok guys. Jamolok. Orang mah sintrong kan? Sintrong di orang mah. Hampir sama, tapi lebih enak sih. Kayaknya di sambal yang cuka pakai cuka ya. Kuah, cuka itu mantap guys. Tapi kayak gini juga enak sih. Sama, cobaan. Coba udah jadi penasaran guys. Yang penasaran itu harus dicoba. Guys ya. Tapi nu halus-halus guys, penasaran, jangan enggak lah pokoknya. Itu di luar normal. Cobaan guys. Baru pertama ya. Daunan ya? Daunan. Harega. Oh, harega. Harega. Coba ya. Dasar sintrong kan? Sintrong. Berarti ikosna dilancuk. Dilancuk jeung sintrong ya mah. Sauyut. Kosna sabono royot kayaknya. Sabono royot. Emang bener ada rasa sintrong jamolok eta guys. Mantep guys. Ujung lalap jeung sangu jeung ngana. Nah sigana eta guys. Ajib lah pokoknya mah. Tapi orang kekehayang asana. Selalu berani. Si kon mah pasti yakin mau berani. Nantangan guys, nantangan. Ala Cina guys, biasa disambal ya. Tapi sebelumnya Chan pernah? Pernah. Mantap. Kumaha rasana? Lada guys. Pengen lagi cabe. Tapi tidak terlalu lada kayak cabai rawit sih guys. Lada kena sambal nggak sebenarnya. Tapi enak sih guys. Mantap. Lagi guys. Kumaha rasana? Kurang di nyon neutralisirkeun make ieu. Mantap itu. Pakai calincing tadi guys. Mantap. Asimna bener. Tadi lada bieu asem, jadi bakal segar eta mah. Wah. Salah netralisir teh. Bener make ieu ya. Baling bingan ieu lain eta. Ya guys. Bintang guys. Kasih bintang. Aish. Marah sana. Mantap. Sok ban. Nah. Gejot. Apaan ya? Baling bing. Kenapa makin ngaranna baling bing? Buah naon ieu baling bing. Padahal bentuknya kos bintang. Ieu buah bintang gitu. Kan gitu bisa ya. Kudu nama gitu. Nah, makanya jadi baling bing. Coba. Soalnya dia cari tanah ieu buah makanya dia di baling bing. Ini ada. Komen lah. Ada di mana-mana komen lah.
Orang rada teu paham ya maksudnya teh. Tapi yang enak guys, benar. Mantap, mantap. Mantap. Mantapnya. Mantap bener guys. Bubahan. Bah guys, orang cobaan nu ya guys. Ngomongna teu wanian cenah guys. Nyaho ieu teh orang lembur. Orang lembur mah kudu nama beuki guys. Amun teu beuki berarti lain orang lembur. Kumaha guys? Enggak. Mantap dah. Ya mah, kudu obah hamelna ge. Ayo kesudahan. Kesudahan terus. Rada hese dileg-leg guys. Ada kerak deh. Coba deh guys. Loba hamelna ge. Tapi ngeunah guys, bener. Bener guys, bener. Ajib. Nyata lamun leuwih tepat nama ieu teh di babak teh guys. Bener. Di babak eta emang ajib ngeunah. Lamun dia babak siapkeun we cai sagalang guys. Karena jangan malitkeun. Yang malitkeun. Jangan malitkeun guys. Mantap bener. Iya. Urang. Ngeunah ya guys, guys. Pakel? Bogoh ya tuh. Ya ajib bener. Baheula mah hayang mati sok ngababetan nu batur guys. Pakel Jadi ngebatur. di kebun wantur. Ting wajono bah. Ajib bener guys. Beh palit guys. Dia kesrak guys bener. Ngeunah ya. Ini sambal coel pakai non tadi teh asem. Jadi ngeunah teh guys, ngeunah. Amis asam lada aja guys. Segar sama namanya. Wah, lada bener. Ya. Namun udah mangga dengan pakel we. Sarua. Ajib. Bener guys. Tapi orang ngarekomendasikeun ieu sih. Pakel cek urang mah. Bener. Mana mah Kalau orang mah orang lembur. tah itu aya mangga mah kota deui. Sini geus pasaran deui guys. Lamun ieu mah jarang nikmat cenina. Ngan ieu lamun teu nyaho trikna, guys. Biasana teu nyaho trikna ngadaangna. Sok tutung teh, cok bahasa urang mah heuh. Sok tutung kieu teh tah. Para rutung gitu. Tutung kadang-kadang pake gitu guys. Cari tanah eta teh. Jadi sebenarnya aya tipsna. Ya tipsna biasana mah sih lamun ieu teh masuk di kana bukun heuh gitu guys. Kos merang gitu guys. Tapi ajib heuh. Ajib. Aya naon ieu jamu teh belah. Orang Belah kan. belah dua. Di cabe yakin mah kalam guys. Ikon mah. Loba keneh. Dia hanca urang nih can bea. Belum beakeun hiji. Tapi emang ieu sih lebih karena kos paprika sih sebenarnya paprika. Ini mah jadi cabe we gitu. Cabe hejo. Lada-ladaan. Oke. Benar. Caya nu ngarit guys. Gareup nepokeun hayang Pasti uruy juga. urut. Rekomendasi pisan yuk bubuahan. Ajib. Ya, dana sih orang bawang enggak guys. Bawang, leg. Bawang. Enggak usah gegel. Langsung. Benar. Tajang ikon hiji. Mantep. Kita guys ngada-ngada. Langsung aja lah. Benar. Semua gagal ya teman. Oh, cekal. Ya. Cekal. Oke. Cekal. Gagalkan. Soel. Yakin ke kamera. Mantap guys. Tos. Yes, benar. Oh. Lu. Sok. Wajib. Lanjutnya. Ngeunahnya. Mantap. Asam manis ladanya lagi.
Jadi gurih nyoy ya. Nyoy banget. Bener guys. Ya. Mantap. Wajib. Mantap sekali guys. Sambal gitu garik ya. Mau gagal. Wah, iya. Yang berdagang guys. Yep. Ajib sekali guys. Mantap pokoknya. Aku ngedang non tadi cabe teh. Cabe jan atuh kalung guys. Nungguan biak sambal. Pak, orang cobaan guys. Sambal cabe. Jadi metis cabe. Cabe makan cabe teh jadina. Cabean. Cabean sok orang. Coba guys. Tuh lah ada guys. Tapi Kang ngeunah tapi. Bener. Jadi asa paprika teh guys. Guys. Nah, mantap lah pokoknya mah. Wala. Sugan teh di luar ekspektasi ya mah rasanya. Mantap ya. Benar ya. Benar. Gampang dengan kita itu tuh. Kali teh ini ngalikeun hayang. Pundung kita balik ya. Tapi mantap benar guys ya. Mantap benar. Ajib pokoknya mah. Wala. Masih deui ngeliat ge. Benar tapi benar. Ieu teh kudu dibebek emang lagi. Namun di ieu mah rada hese di telena guys. Mantep. Tapi iya teh. Ini teh cau Kolot. Cau asau. Iya gedang. Itu gedang berem tapi gedang cangkurileung guys. Disebut teh di dia mah jadi di dang teh bau cangkurileung. Ngama nuk cangkurileung itu Bau cangkurileung. Pas nama jambu monyet kayak gitu. Bau monyet. Aduh. Ya saya pakel deh guys. Nah, ajib sih pakelnya ada. Ajib ya benar. Mantap. Yang ngelat truk ya. Nah. Mantapnya kali. Nah guys, ajib ya, ngeunah pisan. Itu sebenarnya porsi 5an guys ya teh. Anu sanggup teh karak sakieu gitu dan porsi 5an 2an ini asa ripuh ini guys. Sudah subuh guys. Warna teh nih guys ya teh. Sambalna ning saya teh. Hayu beakeun. Warna guys. Mantep. Calincingnya ikon tah. Resep guys, itu challengingnya mantep. Nu resep asli mah kudu nyobaan ya mah. Hayang ya. Mantap. Mantap. Ajibnya mantap sekali. Ngeunah guys, asli mah ngeunah. Kudu beak ya sambal ngeunah. Beakeun banget. Beakeun ya. Ajib pokoknya guys. Challenging lagi guys. Mantap. Uruy, pasti uruy dan nonton. Semuanya guys. Mana kali mah. Segala enak cabe itu ka dipetis ya mah. Segala enak pokoknya si baru mah. Ampun. Mana nu di kabuan dipetis. Dipetis pokoknya mencan wedang daunan ieu tadi pilihan deui teh.
Di karak buah hungkul ieu teh. Dang-daunan ancan ge guys, urang dang-daunan hungkul sayur-sayuran lah gitu. Dicampur dengan di alam lah langsung gitu guys. Nu ti alam kabeh ge nikmat. Semua gagal ya. Komo di daang nanti di kebun dia guys. Mantap sekali pokoknya guys. Salam-salam buat semua guys ya yang nonton. Semoga kalian sehat selalu dan terus tongkrongin channelnya si Borgom. Jangan lupa follow, share ya guys ya. Komen ya. Jangan lupa itu guys. Sama like-nya. Like juga tuh. Penting sekali guys ya buat kita. Di si Borgom itu guys ya. Tapi kalian yang udah nonton, yang udah sering nongkrongin si channelnya si Borgom itu, makasih banget. Terima kasih yang supportnya. Waduh, keren sekali guys. Sangat berharga. Mantap sekali. Terus apa lagi bang? Udah. Sambalnya udah habis. Belum habis. Habisin dulu. Biasa buat kameramen. Buat kameramen ya. Kameramen guys ngelai itu. Itu tadi tukang kebon ya guys. Temuan hayangnya kita guys. Ya. Oke. Salam dari Bogor nih si Borgom. Buat Cimahi yang nonton. Keren sekali buat di mana tuh Medan. Cina pun kayaknya nyampe guys, Malaysia ya guys. Nanti ai Malaysia bahasana Melayu. Melayu teh guys. Naon bahasana teh? Bahasana Makasih. Salah guys. Pokoknya terima kasih banyak lah. Hatur nuhun. Hatur nuhun cek bahasa orang teh mah. Lamun dihijikeun mah hatur thank you. Gitu guys ya. Jangan lupa follow, like, subscribe, komen dan eta. Itu fokus ya. Can biasa. Biasa aja guys ya. Bawakannya doa terbaik dari si Borgom ya. Terima kasih. Dan komandan. Oke guys. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak pokoknya yang udah nonton, yang udah nongkrongin channel si Borgom. Terima kasih. Dan lagi udahan ya guys pokoknya. Tongkrongin terus channelnya si Borgom asli ieu mah ti kebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.